Dengan kita ni Angelia and Marvin, and the Femina Miss India Meghalaya 2024. The Nikong ko akan batai sebab kajian ni jangan mo. The nampak juga kajian mo kadang-kadang first time jangan kabangan le kajian. The dapat kajian kemen buat kajian semua sipun ngalayo kajian kajian kuno play buat kajian baru kajian air siam bagi siput kita layar yang lagi perlok sama lagi kita bahaya masa sama kita air siam yang apa anda yang kena kapajen kadang kasih luka paling kau cuma dengan anda lompat dalam ayub hari bangat hari sebab kapajen ini tambah ngalak ada kajian dokumen ngalak apa anda yang kena kapajen lalu lingkong ni walau ngalak muncul ngalale ika kau modeling ke tambah kenika pajen tripa kenika first time jonga semua ayu play pada baru aku perpiadan hangnya ki palak bagi ki bahaya ngasam jonga ki bela aila dengan bandan hangnya mentah this and I want to make Meghalaya very very proud, so please support me, join me, follow me on Instagram to get an insight on my journey with Femina Miss India 2024. Follow me on Instagram, on my YouTube, my Facebook and my Twitter account, so that you can get some other insights like BTS or any other thing that it has been going on with Femina Miss India. And also please lend your support to me so that I can win Miss Multimedia as well. That will put me directly in the top 12. So thank you so much. Represent kami Meghalaya ne ka personal goal jongaro aku akan let ke lamata jonga pa lamata kali yang tak jela jeni te ngaru ngade ka biru ka bang patrulet kini ke tambang ala pensyular ya de ala train ya de ala le ka bang ala na de pakan yo apa ban represent kali ka jela jeni te ki biru aku akan ong balada hidam ka thong ne ka train pi kwa ban le ke Wanung perkat pinum la ada bangle walada mala bangle kumbang tani ketika first time dengan bangle te piru pila te bangle wanung perkat ba pinum la le ketika it's too big for me or something like that, just do it, just focus on kajian kun Femina Miss India kamdele voting system ketika jury based system Hendrai bangan boy ka top 12 bar kali kadang kesak contest ka baong ka Miss Multimedia and yang namenta kata kesak contest dengan kam yang ka mensiam ka jing ai mensiam yang kipat ba baro tong ka jela Meghalaya baro kowe ba pen follow ba pen like pen share yaki ya ka social media jongan mo baro kowe ka Instagram ka Twitter ka ayu te ka Facebook. So I mensiam lang pensyular lang yang banganya akan represent bhai ka Meghalaya tahi kubishpan finals kan sade haga October last week impacte bila ka date hadu mentang impact specify da but ka ni hapan le departure ni hapan sa semua Mumbai ha September last week lalu kita kan sisa for Meghalaya kita sanggup kita audition buat kita kelakon kita bangun bantuan tambah kita nyawan show untuk personal reasons waktu kan out of 5 nado muncul apa kadang ada semua ngalak don kami mensiam mengaku alak modeling tambah ngamke pak kila ni ki kuna bangan sedang ni poise kunta tambah lang kini ki perlok jangan kan pensyular bayang kilat le mo ikane nama pi drong unta te ngaru hot tong le tang lasang kata ka modeling hadin pan kongwan niki longalak niki brio ki pensyular dengan balik ka pageantry nama adu muncul ngaladon hingga mensia mengaku apan le untuk pan island kene ka society ka community jani te ngalakwa hi pan le te ki ai mensia mengaku pensyular dengan ki kilat le audition te na kumpoi le audition ka balong ka Guwahati and aku mengal asya ajit kumpanang mi khamak ken ta mo ko mga ong sa ina pageant ka ban kong do janga
Dengan lajunya modeling muncul, Shania, Baca Bang, Shamulai, tambah kepaji Pak dari ke first time Pak Juliet dari di kepaji itu. Jangan bertanya kemudian akan ukur